FC M23 iri gukubita itababariye mu cyico kuko nk'ubu dukoze iyi nkuru aka kanya witwa Tokyo numwe mu bagabo bigi ihangange undi akaba yitwa Colonel Tokyo akaba ariyo mazina yiyise uyu nguyu amenyerewe nk'umuyobozi cyangwa se bamwe mu bagize FDLR ariko akabazwi nk'umugome mubi cyane muri ryo tsinda rya FDLR cyane ko nk'uyu mutwe wa FDLR ubundi washiriweho gahunda yo kufata miri cyangwa se bakawuhabya cyane mu mashyamba ya Kongo ariko rero bakimara kumva ibyo uyu Tokyo yakomeje noneho ubugome burenze ubwo yarasanganywe birimo gufata abagore ku ngufu gutwika no gusahura gutwika amashuri gutwika insengero gutwika amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa bya leta ariko cyane byiganjemo iby'abaturage kwambura abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza kwica abantu abatemye kwica abantu abatwitse guhamba abantu ari bazima n'ibindi bikorwa bitari byiza bamwe mu baturage batanze ubuhamya bo muri Masisi n'ahandi hese tugiye kuba tugarukaho imbere bavuze ko uyu nguyu atari umuntu wo kubabarira ahubwo ari umuntu wo guhita bica M23 nayo ikimara kumufata yitangarije yuko mbere yuko imwerekana yabanje kumurasaho ariko igasobanura ko nanone yabanje kumuvuza mbere yuko iza kumwereka abaturage yafatiwe kandi muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa muri Muzimu ngaho rero ni muri Kivu y'Amajyepfo naho rero andi makuru ngiye kuza nkubwira ibi biri kubera muri Nzibira muri Warungu hafatiwe Wazalendo benshi cyane ihuriro ASM 23 ryafatiwe Wazalendo nyuma harifata n'abarundi ngo baringa 70 amakuru menshi tugiye kuba tugarukaho ariko sinagenda nakubwiye kuntu bimeze cyane mu gihugu cy'u Burundi ko bari kuvuga yuko bagiraniwe cyane ko ibihugu by'amahanga byahagurukiye Burundi babwira ati mukure ingabo zanyu muri Amerika ndetse n'abandi benshi bakababwira ati kubera iki ingabo zanyu zikiri muri Kongo kandi atari igihugu cyanyu ibyo rero bikaba byagarutsweho mu nama yabereye Washington DC muri Amerika babwira hasi Burundi cyangwa President Ndashime Evariste ko agomba gukura ingabo ze mu gihugu cy'abandi bitari ibyo gafatirwa ibihano bikaba kandi ibyazana mugiraho ngo n'ingaruka no RDFio ingabo z'u Rwanda byabasabye gukora imyitozo yo guhashya umwanzi no gukora cyangwa se guhashya umwanzi mu buryo bw'amayeri adasanzwe amakuru menshi tugiye kuba hatugarukaho nje ubona nanjye nitwa Mupinga John Peter sifuka kuba ingene Mupinga Empire yakunze ibyo dukora rero cyo kwisabira kandi subscribe fungura inzogera hanyuma unakande like una sharing no video kugira ngo tugire kuri benshi hanyuma tujye tubana munsi kundi kandi video dukoze iyo ukoze subscribe ikintu bigufasha kugira ngo ujye ubona amakuru mu bambere se na video dupostinze igi kugeraho mu bambere we wakoze subscribe umuntu w'agaciro umuntu w'umugabo cyane murambi gushimira rero umuntu w'umugabo ukatwibukira ubwami bwacu bwa Mupingazi Empire makuru yose kandi yizewe kagaruke mu masegonda make mve imuzi n'umuzingo izinkuru inkuru rero yazindutse muri iki gitondo cyo kuyu munsi ivuga yuko uyu wiyita Tokyo yaba yafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha ni muri Muzimu ahangaha akaba aribo yafatiwe n'ihuriro AFC M23 uyu Colonel wiyita Colonel Tokyo kandi azwiho ubugome budasanzwe cyane kwica abantu urubozo harimo gufata abagore ku ngufu ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe akaba yabarirwaga mu mutwe wa FDLR dore ko mu byo M23 yiyemeje no guhashya no kurimbura imitwe nk'iyi yica abaturage ibajijije uko bavutse ndetse n'ibindi ngo igomba kuyihashya cyane bahereye ku FDLR ndetse
twabwiye yuko muri Nzibira kandi hafatiwe n'abandi bagera muri magana barirwaga muri Wazalendo. Abo rero bakaba babarirwa n'ubundi mu dukundi tubangamira abaturage cyane cyane kubambura, kubiba ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza. Ihuriro AFC M23 kandi rikaba ryatangaje yuko ryiyemeje guhashya ritazasubira inyuma ryivuye inyuma guhashya no mitwe wa FDLR. Colonel Nsabimana akaba ari we watangaje anamagambo, akaba ari we ukuriye umutwe wa AFC M23 ariko mu uvugizi wayo mu bya gisirikare yabitangarije kandi itangazamakuru nyuma yuko yerekanye uyu nguyu Tokyo wafashwe. Abaturage bamwe bakaba abaturage mu byo batangarije itangazamakuru bo mu gace ka Kibarizo, Kirumba, Rutare na Kayira, bakaba ari abaturage bo muri Masisi bemeza ko yakoze ibikorwa bibi birimo nko gufata abagore ku ngufu, gutema abantu, gutwika abantu ari bazima, gutwika amashuri ndetse n'amavuriro, gusahura inka n'ibindi bikorwa bitari byiza yakoreraga abaturage n'abaturage bo ku ruhande rwa Uganda. Kandi nabo bakaba bemeza yuko uyu nguyu ngo yari umugizi wa nabi wo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko ngo yicaga abantu atayitaye icyo bari cyo ndetse n'uko ngo ari abantu banyabo. Abaturage kandi bagumye batangaza yuko ko we agomba kwicwa, cyangwa abandi nabo bagatangaza yuko ngo ahubwo atagomba kwicwa, ahubwo agomba kubanza akerekwa abaturage. Si koko araza kwicwa, ese koko araza gusubizwa mu Rwanda nk'uko yabarirwaga mw'uyu mutwe ubundi wafatwaga nk'umugizi wa nabi mubi cyane ku ruhande rwa FDLR. Umugabo ngo mubi cyane wuje ubugome n'ubugambanyi, dore ko ngo yafatwaga umugome gwa mbere muri FDLR nyuma yuko bafashe Gakwerere. Ubu ngubu akaba afungiye mu Rwanda. Uyu rero nawe akaba afashwe. Se noneho biraza kugenda gute? Kuko araza gushyikirizwa u Rwanda nk'uko Gakwerere yashyikirijwe u Rwanda, uyu nawe arashyikiriza u Rwanda. Kandi subscribe, reka ngaruke mu masegonda make cyane.